chers compatriotes, la situation que nous traversons est très grave. Mokili pasi na mawae, ennemi invisible, azomonana te, soki abimi, liwa ya nzoto. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Et dans ces noms, tout genou doit fléchir, même le Covid-19. Le monde est endeuillé, pour les labato bakowa, coronavirus, maladie mabe, tokosuka wapi. Ayons foi en Dieu. Totia ilika na nzambe, tolanda mibeko ya mongangati, tosokola maboko, mbote jamais na liboko, un mètre de distance. Bana betu wadiwe, bana betu twadi mukai, twaje kuita baba kusomba kumbelo, mbwa kubenga kutambaka na disame jija chamu, kongolo kailuse, kongolo kailuse. Udikubai weyo, tulonda ibibelo weyo, letu hanuke yo 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 yo. Kumvumvu wakumva pakamu ya ntanda mujulu. Mieux vaut prévenir que guérir. Ekoko si melongi teo, soki na tosokoli maboko teo, bakola de te, na babizu te, kovanda bisika ya batebele teo, tomibandela Bana betu wakujukuba kukishi aka ndo aimai kubyanza ni sabanga anyi ni butu kukosola anyi kwela nyeshi muluke nyibwa kwepuka jelangana ja moi kuchanza kupukilangana nejitwangana ja mishiku wakubenga kutampaka jakishi aka tusombaye kumbanza yetu ijijishebe ya bana betu Aimai kubyanze, tulonda mibelu ya mungu wakubenga kufeta nisame yo yo yo. Covid-19 est bel et bien réel, mais pas une fatalité. On peut s'en sortir, mon frère, ma soeur. We mumva mubijo bemwikala ni fièvre mukola lukoso lwa luma chimpumpu wela nyeshi ya bunyi weyela moyi wende ushikila somba kumbelu bwa kubenga kutangala jisama ne kumvubundu bwa kubikila ba munganga nondo hibwe Tolobi na yo, stop. Coronavirus, stop. Na kombo na Yesu, stop. Tobengani yo Ende. Tolobi na yo, stop. Coronavirus, stop. Na kombo na Yesu, stop. Tobengani yo Ende.